Idza tazawwajal abdu faqad istakmalal iman. Orang mun akabin panikah sampurna imana, seneng odina Allahumma falyattaqillah nisful baqi. Karen kare patakok Allah asolatna maca solawatna supaya panjenengan negana bagus tata kramana pah jember odin kalaban alek risma Allahumma manten anyar pada nisar cukan saleng esto wa duaan dalam kamar saling tuat tu soko kulaku obuna baca kulaku obuna baca tu senengah mantan anyar dalam kamar tak keluar. Mun kita abini nyanyi yandeng sebarang Laila semanis ikwa semanis aku dumpote tiga paling ratin tetisa alam tunya aduh anak lailan si kodung pote si ngabes tepak ke situa tepak ka laila kada luar sa akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini tanpa hadirnya seorang kekasih hidup itu akan hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min ahadis sunanil muakkadati li'anna bihi sababan liwujudid durriyati wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyadu bil mu'jizati wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu lis-salihati. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para masyayikh, para ulama, utama epon dak kakuru abdina kalaban kuru pata ajunan. Si ampon morok kaula kalaban ajunan, salerana si muljah Dr. Ki Haji Muhammad Darwis. Ngereng doa ki beliau muka-muka paring lancong umur, paring nasihat, ben muka-muka kaula kalaban panjenengan kenging barakah dari beliau. Ajunan Kiai Muhaimin, sareng ajunan Ustadz Abu Hasan, ajunan Al-Ustadz Amrullah, ajunan Ustadz Muhammad Alimuddin. Kalaban secara khusus sing undang abdina Eki Gadinto Ustadz Abdul Kamal, juganan tuan rumah sing mabada acara saat mangken Eki Gadinto Bapak Syarif kalaban langkong-langkong Eki Gadinto Pak Syarif kalaban keluarga. Semoga sareng Allah pasangan sesamangken islametih tetia pasangan sesakinah mawaddah warahmah. Keluarga besar dari pisan lake juganan saja para tantretan beletang ke langkong-langkong Bapak Tenggi ning tempat Kak Dinto. Disa apa napa Kak Dinto? Disa Gempol. Pandan napa? Padang Sari mana dia? Oh, jaring pertama ada Pak Mentro apalah kapi ngereng pah kamanto. Hahaha. Seteja para ajunan semoga hadir kaula kalaban ajunan tetia sabab kangkui sami-sami ku laku aki pangki neng swarga nyabis dak ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma sekejap tina tormator karena ki ibu rampon sampurnah si ibu lengaki manabi abdina Kak Dinto paling abid marena 30 menit ekorangi doa 5 menit berarti segemi menit torai ampun. Oke, pah moli ya maren. Mak panjenengan corak lapar kapi. Engki pada lapar nih kayu. Kengi jaga aja. Tinggal nih kak ya besaki. Mulai gila nih kak onde mapote. Abas ke atas ku tak onde mapote. Mon onde mapote biasan tak kira hujan.
Ini kan nih acara corak tada aing pote, apalagi beda bintang. Tinggal cak aku payu, ngatunit teh bayi pak atas. Sound sistem peranyangan munyi nah. Nih kagulangit teh kakemi ngara beda pak kali. Aduh, juara yang pertama kali dia pak ternyata pak cek celep. Nomor 2 cek jauh na bolan. Ustad Kamal Kak Dinto nilpon ke Abdin ada Pak ada Kak Dinto dan gula takut tada acara. Jadi jauh mangkat takut tada acara. Ternyata tak Kamal gula pah langsung ke terminal. Alhamdulillah ada Pak ada Kak Dinto manter terus atretan tunya akhirat. Alhamdulillah datang ongko. Aing poten nah. Kengrek aduh. Mak pas labu. Sound system angkan running munyen peranyangan. Volume angkan. Itu akhirnya sandi son. Muka-muka pareng tambah laris. Muka-muka pareng na tambah jejah, tambah maju sonah. Mantar masuk aswarga ben sonah. Njak ngara malaikat bingung si manggin. Mayu to kang son si masuk aswarga. Mangkin malaikat tidak mai ko. Ano malaikat ki ngosong son ko. Nah itu kang son, mak nyaman son. Sallu ala Nabi Muhammad. Aten kamma. Oke. Macam agaja. Mak apa yang masuk akhirat TKB. Masuk aki gelas bayi langsung bak atas. Terus lagi. Katiban apa kabar ajunan saya setuju. Saya setuju. Kak panjenengan saya setuju. Muka terus saya lagi. Kak Dinto beda senamen bako. Sobong, okay. Tepuh. Alhamdulillah, mantar baku sa tepuh na tayo. Okay. Moga-moga sarang pangeran. Barokan pengajian saat mangken. Saya sakit, parang na cepat baras. Keluarga na sesongkan, moga parang na cepat sehat. Moga-moga sa andi tangkungan otang, parang na cepat kelar majar otang ah. Obong guru doa amin ang bap otang. Mungkin letak kelar moga sa mautang, parang na lopa ah. Makila amin na petong kali tak kira lopang bab otang. Lebih-lebih bang mekar ka aro. Moga-moga sarang pangeran. Selandi laki bi Allah laki na pareng na tati orang jaja. Allahumma sekita andi bini pareng na cepat paju bini. Amin. Selandi bini mantar tambah esto. Rekan tambah apa bi panjenengan? Tan mantar tambah esto. Karena amadu ni kata nyaman tanggi. Kelompang buah naranduh. Aduh, ada lah kelompai. Kelompang buah naranduh. Nonton sape rontoronan. Tak gempang orang bini imadu. Sake ate king onlaonan. Ako pak je lebur ya Allah. Lebur kapan ngajian munda iya ya. Karena mari ngaji kapi hibur. Ngaji kapi hibur tadi. Setan di laki ngereng doa ki mantar parana cepat paju laki. Oh, amin Allahumma. Mun letak gelem paju laki gula pada mayu. Neka masuk YouTube pa neka. Napa nyaman YouTube ah? MWC MCN podcast. Langsung neka congok nang YouTube daki live, comment, subscribe, and share. Oh, masuk YouTube kapi syuting bagian sini bini ini lagi mah masuk YouTube pada nikah selebel. Alhamdulillah. Tining Nabi setorok kaula kalaban ajunan kaleburi kaula kalaban ajunan asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka gulaban panjenengan Kak Dinto iya ku umat Nabi Muhammad dari dunia kantos akhirat. Allahumma ngereng maca solawat asyil sekejap tanghi. Apal solawat asyil ajunan. Apal langki kuah. Makila tak apal kon la bareng biasan kan tek temu je tak apal. Kere maki ngereng katantretan sebenarnya Palestina muka-muka sareng Allah paring na kemenangan. Paring na kepejraan. Ban kere maki juga ndak katantretan sebenarnya Al-Khazini buduran. Muka-muka sareng Allah paring na keselamatan. Siampun depak dak kaumur muka-muka paring na masuk surga. Allahumma ngereng-ngereng sareng iki.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Lau le 10 menit berarti korang 15 menit ampun. Lanjut. Mun sajam sanggup? Sampai pukul 12 siap nunggu? Sampai pukul tung siap nunggu? Sampai pukul tung? Tunggu pukul tung aku lah mau dia. As'ad ke atas. Dan as'ad ke atas. Gula bentaben panjenengan. Beda tak as'ad, kamar tak as'ad. Oh, tak kau keng lebih di dalam kamar debun kiai kita. Kan tak as'ad. Ya Allah, tak as'ad beda. Kamar. Ke atas, tak as'ad. Andi parlo ke as'ad, mun si bini ampon. Andi parlo gula sekali ni. Deki pa beri nang kenangan, bi gula nang kenangan, muka-muka recik kena paling namora, paling teti orang soki, gempang recik kena. Ay tina akhir isma sekecil, Parlo ke as'ad. Bisa kan tu as'ad? Tak bisa. Mayu osong. Ngereng kada sallallahu ala Muhammad. Kada. Sallallahu alaihi. Kada. Sallallahu ala Muhammad. Muntah kada tak pidato gula. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala pakatas. Sallallahu ngereng kantong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul. InsyaAllah. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kiai ampun ku berengireng sambil mau salawat. Sallallahu ala. Sekasokan aja habis ya tore. Sallallahu alaihi. Ngereng ke atur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina. Minhul buduru. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله عليه صلى الله على محمد Sallallahu alaihi. Abbas boleh gula
Abas boleh. Burung abas kiai patah tole boleh ke gula duh ya Allah. Sakitnya tuh di sini. As'ad mak cora ojeng panjenengan taras'ad. Lengki kan to panjenengan. Lengki. Itam pada gula tinggal gula tak toju ah. Toju kan tompon. Toju. Mun tak toju gula tak acara mah ah. Toju gula ngalaki korse lain gula minta tolong. Mana bi tada gula toju ibaba kemarin. Toju ibaba kapi ngereng taras'ad kan to taras'ad. Ya, tujuh ibaba kapi. Alhamdulillah. Gula ben ni kata ben panjenengan yu. Panjenengan ampun ampun manten alpo. Pada ben gula. Kimun lamba tai kucing rasa coklat mangken. Coklat rasa tai kucing. Bener. Baun kento nabu nangka mun lamba mun mangken nangka bukan to. Ruh lah. Tada saat saya panjenengan mahunggo saya kuasai alhamdulillah. Bila si abi ni panjenengan Kemarin. oleh sana pare 1 hari mari mon daya apal panjenengan duana kaangkui mere iya nek kana bentaung kuan jareng manten masa aku lepa bentareng mate. Apal panjenengan cara apolong bensi bini du anderem mah anu kan santrem pian apal kan apal coba praktek gantian ayo gantian Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Arya mana bentaben santre tak usah bede ya ada lah tahu kapi Allah. Olen TV napa olen ring tua? Sendiri. Nang TV. Mana olen TV Allah. Tresna bula bantika. Ada lah. Nyanyi nak tahu saya nyanyi. Enjak caya. Alhamdulillah. Enjak caya. Bani keholil yasin, kimun keholil yasin lah kareng India. Mun ke holil kan reng India apa nak kana sahrukan potran apa Amerikan teti viral mun gula jengki napa telepon sareng ke holil berin ke Wahyudi engki panjenengan saya ngapalaki banyak lagu apa kiai polan panjenengan banyak teti wakilatan gula bahkan bi reng jebe panjenengan kocak alen ten gula iku engki lakar gula kocak alen bi reng Probolinggo ni mak bisa tau ning malu kan lanjut kemarin yo nang tenang lakar gula pakun lanjut yo engki kalau nang tenang semeton ki kon meto kan nyaman tadi ma belaut panjenengan yo aduh lah mangitek le bade etek buru kadaja tat asat ni kangitek ki ngijek aja ki acareta ki holil bismillahirrahmanirrahim dibarin yunceng kemayangan Probolinggo Jepon orang mayangan banika intar ke Madura telo areh acabis ke musle sampai 2030 petok sampai 2030 lebih Marin apa acabis ke Hodin sampai 2030 lebih ya tak bisa akhir apa hentar ka gula engki can gula cak reng kadeng jare tahdilan bak malarat tak karo keng senduro sing unjeng gula mun tatang ke siapa sing unjeng dadi marin gak dinto dan gula siap dan gula ngecit panjenengan mata ngecit aja ada yang lapar aduh banser alhamdulillah sing aja nokol gula lah lebar alhamdulillah dada ganteng-ganteng mantar sukses sebi Allah oh nek nih aja ga ulama alhamdulillah saya nggak gula jaga kiamarin mau dan ada kipah posang terus ini tidak pak ke acara dan gula entar ke Probolinggo lega megega surbanan keng tak geger kata ki burung jadi tan gula dapat ke panggung pah nemu undangan nih kini kan biasa nang acara beda undangan nih kini karena ini tertulis pak beda kalimat sakadinto acara ini akan dihadiri oleh adik kandung Ki Haji Muhammad Khalil Yasin dai viral Madura bi gula langsung ani kama apa beda alen ke holil jareng gula tak ada ben ke holil panggil bi gula tuan rumah ini kama apa beda alen ke holil saporan na kiai arab ana apa mak sapora panjenengan kak dinto dan gula lecek benih pun apa mak bisa
karena anu kiai mun tade asman ke ho di lebat tak rammi pengajian niku. Di gula erekan pengajian pahmin ramin, pengajian paherekan tontonan. Pon biar cedek nika boleh. Mari amit. Punten ta amit kiai. Ulangi boleh. Can gula. Engki kiai. Keng panitas panggung ku tak apa ngocak jemaah binian. Mak genteng alen ke holil. Jadi bigule ka bala ka ke holil nilai kena acara mah daerah Rampenang Madura lamba ribarin panika kepada bu ke holil sebeten kaula amul jaki alek kandung beten kaula gula bunga ya kau kakan keng gula cek cerm medeki ibu ketika beda debu cek pon jemaah mak genteng alen ke holil berarti kakan mun dia tak pate genteng kau. Aduh lapun takam mah lawan le segemi menit kurang 5 menit. Lanjut ki. Tarasaat. Teger nak. Alhamdulillah. Akabin kak din to estona tat asat. Mun eding keding aki gampang. Mun eding keding akin seakan dunia milik kita berdua. Selain kontrak bener tangki. Akabin ni kau corak. Nyaman masya Allah. Bener napa punten. Cuma inalekan apolong labit abid. Lo ni keburuk ring akabin tani. Sengkeneng dalam Al-Quran tak salah seputaki akabin panika seputaki kalaban mithaqan ghalidha perjanjian secek sangat agung secek sangat berat sampai Imam Ghazali neng dalam kitab Ihya ada buaki innan nikaha min asyaddil asya'i mahmila jadi mak bada online ngaji deki masa apa gula hahaha malolo jadi nikah ki anu akan aku ganggu akan ini pernikahan kak dinto pun Imam Ghazali salah situ ngakalakuan secek sangat berat tak asat berat anika banika berat akabin banika benih gempang tak segampang membalikkan telapak tangan engki munki nyaranyar tak asat nikah binin panjenengan Risma bani Risma asmane iki Risma munki nyaranyar cerewet kita padang mak bisa karena ki nyaranyar cek kepada polan takfid beda di tubuh wanita kata-kata wanita di situ natural pasti orang bini panikah cerewet paste carewet paste carempe paste mun tak carempe beni orang bini mun carempe syukuri alhamdulillah mun tak carempe waktu iyo mululong gak lebur at mangkana tat asat orang bini panik ngadepi kangku ngadepi orang bini berak engki Risma mun ki sebulan 2 bulan ki lebur celingaki bener deki ngakui skincare glowing nasi kuring kengan nangka muana glowing keng sokon natalka engki mun ki nyaranyar ya Allah ratin tak ngangkui bedak tau sangkui bedak orang larang bedak keli ratin sabun cap korse ratin keng mun ku laku lan di anak terloan bu adiet sebiasa langsing tetin apa langsung bener aduh orang bini mun ki nyaranyar angkui skincare pote ratin waduh mun lang angkui maskara angkui maskara dong kadung sampai do nikah ke atas beda bu bahasa bedaan motor pah ngalto situ ke situ mun ngangkui skincare ratin mun ki nyaranyar aduh mun lan di anak lalemak nah benih ratin tetina mangaking kuy skincare pah tetina care bagian care bu yu saya yu ki odi ajunan yu aduh nih kayu ki bacur ngoncur alhamdulillah capo asam aurat ngarah binin sapa sing cur ngoncur da iya dia alhamdulillah engki kod la cek nyosoy anak yu menyosoi anak dan gula pah tak kerjat ker-pekeran akada guleri berin ka Pontianak de macan guleri ya bes iman gula ponan Ustad Candul Mawi mun ya bes kan tusah
Tak yabas ya iman tak kau tak nemu boleh. Ya menyoson nak budi kasayu. Iyu puk mau nikan to iyu. Oke, podan lain bahasa. Dan gula kadang nyunceng ke sorbejo bingung. Diberin pada orang maksa. Nelpon dan gula ngunceng ke sorbejo daerah Kerembangan. Gula tanya, ini orang Jawa asli kan gula. Iya orang Jawa kan. Ternyata orang Madura ki orang Jawa. Jarang tak tahu bahasa lah. Gula pahenga kareng Mekasan. Lamba orang Mekasan intar haji. Dan tidak pak ke sorbejo pak ke sambu. Nomor rumah tingkat kan mon imatura romani kene antah nomor rumah tingkat pak kesembuh ya Allah ini kok ada rumah tingkat siapa yang punya rumah ini ya tai jawab bi orang kirangan kok depak bandara kan beda pesawat kan setengah pesawat ini kan raja lapangan raja lega benih lapangan sepak bola ini kalau ke pak kesembuh ya Allah tanan siapa cek lebar dari ya itu patanya ini tanahnya siapa pak jawab bireng jawab kirangan itu masuk ke pesawat pak ngocok aku pesawat ini mau cek rajon nah, siapa yang punya pesawat ini ya pak jawab kirangan itu ketemun boleh ben orang bini wah lu kita mare ratinan benreng gempon dari saking ratinan petanya aku macam ratinan yo binin siapa itu patanya ini istrinya siapa kirangan dapat ke Jakarta ki ambu pesawat kan biasa ki transit utapa bedereng mate bandara daerah bandara imacaki la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah siapa materia mana mati siapa ya minta bahan tanya boleh ini siapa yang meninggal kirangan ya Allah jok kirangan ya Allah nih serah ya Allah roman atingkat tanah na lebar kiandi pesawat bini na cek ratina ya lama te kirangan ni kuah erekan kirangan nyaman orang padahal kirangan ni kebeni nyaman orang artinya tak tahu pakai kocak nyaman orang makanya gula yang ceng kalau maceng ni ka tak kerja tak kok tak pada bahasan nah beda bahasa Madura swasta ben bahasa Madura negeri ini kebeda beda mun Pamekasan Bengkanan Sampang Sumenep mun itu ku bangunan acual gembok karo cepon rengkase kocak kontol mun tak percaya ke Madura mun canreng lo macem nah mun ketemuran sekoni ke Banyuwangi panjenengan pentar ke toko bangunan mas mau beli kontol mau tak beri kontol asat ya nang tenang tanah lagi beda tisu ini ke atas sambil ada air tanah asat dari kak din totat asat akabin serena berak maka harus andi niat cano lama andi niat orang akabin ini ke andi niat dak remah maksudnya niat andi saja baaban nak din to aniat pada ben solat muncak sakita aniat asana pabuntan nikah solat cuma mun nikah sana jenta aniat pakudesa nikah YouTube nikah mengarah ke gula apa kamma alhamdulillah papadang putun gula nikah mangir sengeran cek gondang kiai muda viral Madura ya matai kocak kiai muda cek telepon berangkat dai muda mai kocak dai muda benikeng kulan muda muda deremah muda di menemu foto mak genteng daya ya laku masuk YouTube ya Allah tak beri aing tukang syuting re ya Allah tinggal tukang syuting nekak nunggu teh pada tak gelem dateng tukang syuting laun le setengah jam ndak apa lanjut mantar muara rezeki panjenengan tadat saat terbi Allah paling jodoh sampai akhiratku laku bani namung sampai cutuh kekek nani sampai kakek dan nenek
Bu mun sampai kakek-kakek nenek-nenek mun pah mate pah kam asera sakeun teh ceuk lah nenek-nenek. Mun la ngak malampir. Mun la iya. Terus lagi. Jadi nomor situ harus andi niat. Pertama nih kan niat, empian niat akabin nih kenapa pada saat? Ibadah. Ibadah. Nah, nih cocok, nih kamu santri ibadah itu. Nih kamu santri andi niat ibadah. Mun benih santri andi niat cikereji. Kalau nih kamu lolos saya pikir, mun kalau keng cikereji apa mapata entar kadoli boy. Mun niat ibadah nih cocok. Makanya cepon masyayikh cepon ulama-ulama akabin banika niat te paling sakoni bedempa kayak ngai at ini kayak ngai ibri apa kemarin saya bisa jawab pertanyaan nagula mak la kare rogi gula la tinggal mak kita ngakan la iya la toro te man termanfaat terbarokah kayak ngai gini niat iki nomor situng kan niat idalum ate orang akabin banika king tero noroah perentan Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Pakon akabin orang saya kesenengi mathna. Empon si abini dua. Abini tung pakun. Mathna. Mun keng kira kelar ro abini dua. Mun ibaki bibina namun tay baki. Allah cukup situng bayi cukup situng. Wa thulatha oleh abini dua. Oleh abini telo waruba oleh abini empat tapi kalau bensyarat mun kelar mun tak kelar kadang kerokeng masa stres bener tamatura Banyuanyar matura kapi santren kak dinto ebuan mak bisa orang tua na ahli Al-Quran muka-muka risma panika kalaban as'ad bi Allah parang di anak foto si bagus ku laku Allahumma abangki santri na puluhan ibu mak bisa maca Al-Quran panjenengan mak pulang malaki na si bini apal 30 juz sebelum apolong lepas baca 30 juz 30 juz ebang mun tak tega setru mata ada ya Duh yang mula tak mampu 30 juz laku 30 juz bi panjenengan mak pola panjenengan bisa maca sajuz kedua mula tak bisa kiting kelampon maca surah Fatihah boy Fatihah lah baca paling si bini ngocah engkau erekan apsa'ap le kau erekan apsa'ap kak bintan lah baca Fatihah sebelum apalong ben si bini maca Fatihah terus mun la beni Fatihah la tak mampu Fatihah la maca bismillahirrahmanirrahim boy toro ni sakoni bismillahirrahmanirrahim mun la bismillah karena setrum jentengki empon na cukup bis bay oke boncan saya bah empian mana bi pernah ngaji beda kitabnya mana tafsir ayatul ahkam sehingga rangka dinto asman asy-syekh Ali As-Sobuni tepon kentiti nebak bay koca Al-Quran bima kana bima yakunu titik dari bak kak dinto panapa sih beda dengan Al-Quran beda dengan titik nebak kapi badan dengan Al-Quran panikah badan dengan titi nebak makanya mau napolong bensi bini pah ngocampian bis insyaallah an as'ad dadi supir bis Madura coba coba Madura insyaallah cok kau beter cok kau kayak ngebis ya Allah sallu ala Nabi Muhammad jadi senomor tung tocun apa pada saat ki ibu gula sing ngocak mempunyai anak turun yang baik soleh solehah oke nggak alhamdulillah taku enggak kadeki roa senomor 2 tocun nareng akabin panika montro taatlah ke panjenengan ben risma atau panjenengan laki ben bini montro panjenengan tak gempang atelak maka kak dinto dabuna as-sayyid Abu Bakar Sato pakon andi tocuan li ikhrajil ma'i alladhi yadurruh tibasuhu bil badan kaangkui muang aing si aing kak dinto bekal dadi penyakit monte buang yulang na boleh manus salah kek bini kak dinto andi penyakit nyaman penyakit depan ni kak aing man nih teti monte epa keluar nih keteti penyakit nyaman penyakit protesta nyaman penyakit kolesterol teti mon orang tak ngalak
Derem ya bahasannya. Ya jarang nikah kitab masa gula benya pentarsem. Mentero gula serius engki undang ketika kepatian. Ini kan tan jarang pernikahan. Mak keluar aing si aing kak ding to bekal teti penyakit mun teh ba keluar. Mun bagian sedang udah yen la ce ba keluar. La torot simpen kecuali keng keluar TV. Mun selake sibini mun ki nyaranyar telepon kitab Qurratul Uyun paling sakoni setanda dekak din topak kalih itu. Mak gila yu. Ki mun ki nyaranyar mun ki nyaranyar kan pandangan hidup tebun mak kesatar kalaka. Dari mah pandangan hidup aculing lah hidup. Kanengki engki mun labek tua sakoni ekocak tebun kesatar perjuangan hidup. Setero hidup betero dia usaha berjuang dulu. Senomor telo tebun mak kesatar pegangan hidup. Dari mah pegangan hidup setero dia setero hidup usaha pegang dulu. Ini paling sakoni pak kali nak hi. Ya mun ki nyaranyar semalam bisa nak. Ya mun labak laju sebulan pak kali hi. Ya mun lah sebambar ya lah kerso dia. Setahun pak kali. Mun lah tak bisa setahun pak kali setahun sekalian. Tak bisa setahun sekalian mati hei. Abangki nikah ibadah mun la tatila ke bini. Ya Allah nikah ibadah nak. Ibadah. Bahkan telepon ulama mun si bini minta kada pada ben intar ke Mekah ke Madinah wah. Intar ke Mekah ke Madinah malarat mangken. Waiting list senunggu usama jer 40 lebih nunggu na 30 tahun lebih mun tak nunggu 30 tahun lebih biasa na pahteti haji penalti. Mangkana saya enggak. Aduh kana mak deui ya. Teti penyakit cak aja. Telepon Ki Hasan Huda yo Sawilangon pernah mireng Ki Hasan Huda tadi. Manusia nika telepon pada ben bumi sampai nyanyaki sareng Ki Hasan Huda. Bumi andi reba manusia andi reba. Bumi alam raja Rabbana ya jaraja manusia alam keni Rabbana ya ni keni. Nikah bumi andi reba nikah nih rebanya mana timur nikah reba tadi. Nah, nikah reba nikah reba bumi andi reba manusia andi reba kia obo reba bulu keca reba bulu ales reba laki andi songot reba jenggu reba beda boleh reba tak le beda sare tibi deki bumi andi somor manusia andi somor bumi alam raja somoraya jaraja manusia alam keni somoraya ni keni kanto ni beda somor beda songai abeng lobeng somor napa punten oning somor tanggi lambek tada buran kan beda somor tanggi bumi beda somor manusia andi somor kia amit colok saya lobeng somor amit kopeng saya lobeng somor beda boleh somor nak tak le beda nak sare tibi deki palabu ke somor niki aduh akopa lebur tretan nabi gula panjenengan sedaya niki terus tretan dunya akhirat nikah bersih ngantuk alhamdulillah lanjut dongku. Nah, yulang na boleh nikah nyanyi lagi na boleh. Lanjut nyanyian bersama palapa. Bumi andi aing, manusia andi aing. Bumi alam raja, aing aya jaraja, manusia alam keni, aing aya ni keni. Kantoh beda songai mun nambara raja aing banjir napa punten. Nah, nikah munte yang kui pada benring laki bini munte beki ke si bini aing maka bekan banjir manusia pada andi aing kia songai beda aing manusia andi aing kia pelo aing copa aing keme
Badaing boleh nak pak keluar deki nak. Engki tinggal mak aku pak ning kedua mata aku pak kebi sekali. Lebur. Engki nak nek ibadah nak engki. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala al-iman. Orang mun akabin panikah sampurna iman seneng odin Allahumma falyattaqillah nisful baqi karen kare patakok Allah asolat na maca solawat na supaya pancen dengan negana bagus tata krama na pah jemper odin kalaban alek risma Allahumma. Tujuan si nomor 2 muang penyakit muang pa tapi kadang karena ibadah muang penyakit panika Panapa yang kisang kadang-kadang lagi, sang kamu lalaju sang kimun ki nyaranyar ki burle, telepon al ifro lamba pada panapa nyanyian nangi matura pani kereng sampang asmana Ustadz Syafi'i Robatli, anyanyi sakak dinto, manten anyar pada niser cukan saleng esto, wa duaan dalam kamar saleng tuat tu soko. Kulakku obuna baca du senengah mantan anyar dalam kamar tak keluar. Lebur tak lebur? Nek ketat asat lebur tak lebur? Kama lebur ban gula. Pada lebur. Erekan gula tat asat nah. Lanjut lagi. Tujuan si nomor 2 kangkui muang penyakit. Si nomor 3 bah mulai. Lanjut saya. Lebih sejam kak. Aduh ya Allah. Macam abid deh kan tak kerasa lagi. Terus lagi. Si nomor 3 tebun Sayyid Abu Bakar Sato orang akabin panika tujuan dinailil laddah. Kangkui oleh kenyamanan, oleh ketenangan. Orang mun akabin tenang odin. Mun kita akabin, ya Allah, awia, tebel desui anak sakit ate na papuntan. Aceting contreng tung, posang na papuntan asat. Posang jaga. Posang ya Allah, derem Maria, singa keng selingkuh. Derem, mate terima singa keng korek keng te kelebur ide. Seakan-akan begitu. Singa panlandi bini pah tenang, jering leka polong ampun. Tak kira nyanyian ni bani, ampun. Lah nyaman lah tumamat i dalam ate, mak bisa asa bepanjenengan lah andi bini, tumamat i dalam ate nah, nyaman i dalam ate nah mak bisa. Kanikah eko cak ngulle dek kenyamanan, manter terus nyaman nak. Amin Allahumma. Mun kita abini nyanyi yandeng sebarang. Laila semanis eko. Semanis aku dumpote tiga paling ratin tetisa alam tunya. Aduh anak lailan si kodung pote sing abes tepak kasih tua. Tepak ka laila kada luar sa. Cek celing lailan kana. Terus lagi. Engki oleh kenyamanan. Mangkana montro nyaman di antara ni karacike. Racike ni gabi gula langsung ijazah panjenengan. Manter mola racike. Panjenengan pada trosokia kape. Nika amal lagi ki serius cak gelak boleh. Nika ambu gelak ampun ambu gelak. Nika serius mangken. Montro mola racike nika amal lagi solawat. Insyaallah panjenengan gempang racike ngakan nika gempang bi Allah. Korte temo porola. Lesan nah, muntah mau perolah bek melarat. Gula nga malaki ni ka, ampon para 10 tahun nah. 7 tahun, alhamdulillah gempang bi Allah. Ni ka, catat tak apa pun. Gantian hi, Bismillahirrahmanirrahim. Gantian Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Apal kabeh iki? Areng bareng ngareng yo colok ya Allah.
bareng bismillahirrahmanirrahim. Ngereng bareng innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca nikaat ben marina salat maghrib, ben marina salat subuh, keng tambahi pan marin taslima Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi 100 kali. Allahumma sholli alaihi na 100 kali. Entan ni kata sampai 3 menit, paling abid 2 menit. Wa sholli alaihi, wa sholli alaihi, wa sholli alaihi, wa sholli alaihi. Insyaallah panjenengan ni kamora rezeki. Allahumma mun lapakkun kiai. Pakkun tak gelem sogi nang ngamalaki nikah nikah malam-malam di budi. Mun ngamalaki si di budi nikah sanajan ilmu kape ngapa nikah insyaallah tak pernah kosong. Tekat ini si rokok. Nikah nih terakhir. Amalaki nikah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ulang na bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqah. Ya mentala ko pa sogi. Saya rasa beri APC. Jemari anak beni anan Pak Jokowi. Napa malam-malam terakhir? Paranying, napa malam-malam terakhir kak? Mun sengka katipan apa? Nikah boleh. Jekaje. Jekaje. Ya cokok pampon sakak dinto. Alako jekaje. Kau beli rokok. Nah, ini kampon, lah cokop, ni kala saja mentar barokah, mentar manfaat. Tertapang kia boleh. Mana bi tak tapang kia itunya mentar tapang kia nang swarga. Sapa orang nas stage tenghi? Mentar gulaban panjenengan yang paling kekuatan iman Islam. Dari paling kecembaran tunya kalaban akhirat. Kengai sikila mentar tadi ilmu si manfaat si barokah. Seki buruh gula si nyampayaki teka situng amalaki mentar bisa ngamalaki ki. Gila si dari kedarwis amalaki cukan, si dari gula amalaki cukan. King si cek penting ada dari gula malam-malam saya terakhir alaqah. Mpiana gila mantar tadi gila ibadah. Karena cepon ilmu psikologi orang kak dintu gila tahu le korang dari 15 kali. Mon korang dari 15 kali tadi penyakit kuah. Mangkana panjenengan saya ngak gila usaha ki benarin nah. Teka keng ruwet dari belanja empon agenda ampon umpama selake la ruwet selake la kapi saya kalako patak paraten ke panjenengan agenda empian iki kiri la agenda mari atokan mari nangis lepas ngalak bental jadi agenda paling sakoni 15 akan kubawa senyummu pergi dan akan kutinggalkan jejakku di sini. Aduh, nikah kebaik status. Oh, kebaik status, siap. Nah, nikah kebaik status, kenangan kampian pongki dengudah. Tanpa hadirnya seorang kekasih, hidup itu akan hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang doa itu. Aduh, berkata ning situ. Ngereng doa kini kah? Pada saat doa kini terbi Allah paling najum barodin. Ngereng doa kapingi ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي pentah panapas esoon sarang panjenengan ma madha ya wasi' al-karam ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi' al-karam ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'umujang hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهما بين أستاذ أسعد ورسمة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين سيدنا إبراهيم وزوجته وكما ألفت بين سيدنا إسماعيل وزوجته وكما ألفت بين سيدنا محمد وخديجة الكبرى. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وعائشة الكبرى. اللهم ألف بين أستاذ أسعد ورسمة كما ألفت بين سيدنا آلي وكرم الله وجهه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علماء الصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. Ngemi sedak keajunan berokan pengajian berokan ulama berokan masyayikh muka-muka setaja nasi hadir saat mangkin sarang ajunan kaparingan anak poto sebaku se salihin salihat muka-muka paringna pecra ya Allah ben muka-muka ya Allah setaja na kaparingna anak poto sebaku se ontong dunia akhirat pangeran. Ngemi sedak keajunan muka-muka rezekina Ustaz As'ad kalaban rajin paring na kempang ya Allah ben muka-muka Ustaz As'ad kalaban rajin sarang ajunan paring na murara cekeh paring na cemper kau di inna pangeran paring nan di anak poto sebaku se salihin salihat ya Allah ben muka-muka cutuh dari tunyakan tos akhirat kaulah kalaban panjenengan sehadir saat mangkin laki setajan paring na kesehatan paring na kecemperan bini setaja paring na cemper tunyakan kalaban akhirat pangeran nyoon ada keajunan ya Allah muka tak mati ya muka ajunan kita atikanan kecuali ampun ngulati anak poto sebagus ben rezekina husnul khatimah pangeran ngereng doa ki Pak Sarip muka-muka rezekina saya paring akidak kaulah kalaban panjenengan muka-muka ikan tena kalaban rezeki selebih saya selebih banyak pangeran ya dzal jalali wa ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man terpadang selamat saja. Sallu ala Nabi Muhammad